Runtung khom pui so thele patang te pon an local ma luni nu te ho ten local a kanu zai te te pon local ani so van no me me kanu te silipo ai zola oma van ne ya a holai te kanyang ron kalani hi van no em da doroti hei kanu te yi ani po khom pui pala yan ron thlenge hei a kapate nen hei kapa chang che ania o hei kanu te yi anu pa in an ron kal an van ti tha em khom pui palai mel tha tak tak an ron kal phei zele so hei kapute nga ya farno ni kanu ma chingi hei kanu te yi kanu nau hei atupa ni kapunga ya tupa mấy dẻo thì cái ngalo mấy dẻo kèm theo chú phát sáng cáng lầu về hay cần biết ý nó nỉ cái cần biết không bùi chú nuông khóc mãi cần kim khóc bài tuôn trùm bằng rẽ rẽ nghe kim hi lo lawang thế lệ bắt trăng palai nu zai lệ kapit chongi tiro local kha an local boka hay cần nu tei hi chú thế lệ ani lawa tu na chuan ai zola to zo ka ma se hei min ron chim ve ni ber to zo ka ni hei hi umanga ya ka lo hoi ro se zayon nge local ni veng nun local ni po kan tra chang to lo ivan nula ve iron kal ve ya kanu engzang ge local che u veng nun lam in motor chuan na mole tu motor angai local khu la ya kwanin feel om ve a runtung a yanin PYD kan ni lai pon bial PYD te kan sport thina nuam kan ti me ma chung hon lai chon motor hi lu theilawa ke in kan kal ngat zelani kan lim thei khop mai bial khom puya khu la ya po khu ardi yaron kal ve ni khu a motoran ron mang ni ngei turani kanu u le kapa u mak pa ni kan kau ran Rorel tur te po ang velo mole yilal zo so te hawami van ne lam PYD mo in van tlang val lo mem biak in te ye zau ve te me nya amun hi anwam khop maya etila mayanin ela ya swai tu ho hi Rahsiveng po kan secretary PYD ni chin kha ni Rorel rem ruata hi afa pa ma puya anya hi boi hi ming ka thengil boi di dini fil ani PYD la ya chuanin hi section Rahsiveng section hey David po hilaya ni na anga thei khop mai David po mo Rorel palai yan thutana dar som pakata Rorel ania LED po an thutar tram to kan try to de ho te po kan ho to te po Rorel nga kin lo chuma khop mai sectional conference voice som hina Rahsiveng Bial ani a hiton hi Runtung biak inaro kan rel don ani kan secretary biak hi Rahsiveng ami ni kan president marin kimi veng hun local chuan he kan treasurer do mi chong tho hi Rahsiveng local ania chuan now nu thang thi hi
tu na khan ini na ka thengil president te ani jingbox sia ka engai tu na vice ani chu Rahsiveng Bial LAD chuan ro te hi tu na hian Rahsiveng local aminia assistant secretary adik tiro athar ani tlata chu wangin soi sual kha lo am ve box sia kan pastor hi kan pastor kan chuan vor bial kan senior advisor lo ni bokani chu Rorel tur te he kan kal malom khop mai chu wangin thla han lak sakang a phe de ulek ani hi la tang chuan Rorel kan chak mel to lom khop mai he nia te a en te ve le tu veng dun lampang local lau khir lok vek ro nakina nakina khanin kan bel lau viau ve the ni in lau van kal salom ve a tlan boy zai on lam engin ngin local helicopter nya vo in chu tun trom hi kan kal thra tuk thile patang pun an ron kal tuna khan an ron thleng nu zai te uten kal thra khop mai he pora Rahsiveng lampang te an ni hi khai ani poron kal ma khop mai lo thu ha dam ro amun ma te hi arem ve khop mai voina han Rorel sang anom don ku la ya te po khan Rorel anom don ani nakina sikula te khan mun sang ke ni LAD biakina kan rel do na kan van nei khop mai lai biak in chauka hi kan kal chin tu kina la ya tang yan chome tui tak min lo siam saka chauka chu in lo wa sathavea chauka hi nei nge hi ngai thlat ani chauka chu anok lo thei lo lom khu ta po khwang khu Rorel tur PYD ho ten ni khu veng lun local LAD ho te Rorel palai tur ani khun local chho dem me khu Runtung hi akhwa hi anuam te meina kung te khu kan zai khom na thin ania tun ma chanin thotan jinga trong sha lavin han za ya mi khwal lo hi kan an ho thei lo nge me ya nuam thei khop ani khu lai khu kan chho na lampang kha ani khu lai ya sikul khu ang sikul nge middle school middle school in Rorel palai nang mai tunge sang kha mi ni moi te nge upan sanga kapu te tha ma fa te anya boni moi te kala mulawa kita inu bula te chuan kan han kal to mo Runtung hi pi u nau te pani an oma chumi fa te tu fa te ho chu an lom zel an hi po hi mama hoi ro se ke punga ye fa pani alama de ulek boka Rorel po kan tam mel kho mai vo in chu LAD po in veng chu nuam khop mai nuam kan ti le tok hei kan lo khenga kan lim nga le mem rungot meya
lama kai lai bek in kot ai hang kan kal pai chen nge ta hianin van ne lampang unak te ho kam hutlat kai po kamai ka phi lo zinga ka tho ve le ka in chei sa ta pamo he van ne lampang LED palai mel thabok si zai thiam bok si ni hi engzang e van he tangin local thei cheu in riak vek don mi heu in van che thave ani chu hei hi ma nu ni pani ni em ni runtung lokala tunge ni ming kha kanu ni kanu sangi ui kalungi tileng le to ko in ming kanu ya na sai reng thina mo chu lom runtung hi chu lung len thak le to ka kanu te ho ne na kan zu kal na than kha ni sia mo kalung leng tap palom hau ruang lampanga kapa po Rorel turin na in buat sai ni hi amun te hi anuam mai hi kan sangi po alola nula khop mai pung he tate in ani akhe ta khyan a thenin rawan rel don ani Sunday school lampang te po anni in ka cha a mun sang sanga ro kan rel dona ti chuanin khu van ne lampang palai LED Rorel toran lo kheng tan le to ni hei zual boi kapa chang cha fanonia anungami amoi kapa u cha fa ni boka chuan Rorel tor in lo vakal thom ve motor panni inan lo kalani van he local an ti thale mai ro kan han rel tak tak nge vo in chu